KSA, KSU, KFA, KSYC lapen 24 plus organization atong pen DPC KSA hemalong perang kiamai kangni. West Karbi ang non Deputy Commissioner pen perang kiamai kapidapon. District Press Club of Karbi ang long asa hemalong BJP atong pen perang kiamai kipha. Kardom pini Karbi frame tuma birta long penili sami raniti mupi lapen nona zoikha birtang tonpen ke asia long haru hinya korenga warsai ang hoi ki claim grade 1 apen grade 2 pan asam sorkar aphansi abaino kapapiji aphan kotai chipala maputhak KSA KSU KFA KSYC apen 24 plus organization atumpen DPC KSA hemalong thang kri narkep arni pherangkia mai kangni Perangkia maya longpen Assam Sarkar apan laswa wareng awar sai kahodai tet jibuke jikroidun thekte pusi KSA KSU KFA KSY lapen 24 plus organization atompen DPC KSA hemalong perangkia maya longpen cepak langpo State discrepancy ala nituman salary PG pusi berkalorong Kalau sila so alam aku tak kaya tum song don pengen minggu cepat lang no lapan ke so aku tak bagi diri tum asam pin mana lapan ke cedon pun teke athe kabiang lo tunos council being pen 70 years lagi playing tang ke datang penangkan aningkan pen kapre political party tum sedang penang cari pon lo kalau saya cari pen sedang langsung nak kisah ambil pinang don Itum takedown long non aki hai tuliran lo hans kami anutina chini kam claim piglo pene ke claim ke down seda me piglo anutina churu la penil tu nak kimi ati me churu poni setame non ason alali cari kom a government on jadi alali tum state sarkar hansi kahodai polo tela ke nili tum som ran penal ke pingre polo athe non ke dobom aposan fast grade pen grade 1 ke ilitum Karbi ngong autonomy power mate Karbi ngong autonomous council apor jalan itu pan sapuri tame job sudah create pomos tiba lo langsung thak sino ke lai ani judi state sarkar pen judi langsung pan jadi adorma salary tiba bolote la ke ilitum ajakom a council bangke state sarkar kon ka hodaya tenglo langsung bolote ilitum ke da ke Karbi lo autonomous council ke dekat development council nang nak mulasan boleh terjadi. Ini tim aja kongsi khodai lo kat tengko. Nasi lasu aku thak jadi tum song lo penggela ke pinrang lo lapan. Lasu aku thak ke jadi tum cedon si teke ape alang itu lasun ke klemang ke lake ini tum song lo pen sedami non dat kali lo mau kewai ani sedami lasun lasu boleh cesong nak ini. Lake punung kau jadi itu kau itu teke. Ason asap la punangir chat jakong napa bob chat napa bang state government tu bidilang no pen bapen dak council kachari bom atum alang itum ke plan play ke theke hala bang so kachini nia jopen asla po sap la punangir chat non ajakong bang benangan jakong bang kibir mane nang ave dead asun non theklo non kapadu sila bang dolang council kachari bom council of gedo bom hala bang so administration hala bang so ke kenji atuma phanata hala bang so 200 back an so sela back grade 1 and grade 2 ada asai khiatun ke ken tum da alang itumanta state government on si ada employee alang sim encoder polang tumhan alang tumhan asi convert means state non council autonomous council on ke claim bom sapuri ke claim bom autonomous council akhi ada pusi tum punan kok pola baso bank tharo ini tum da secretary under secretary joint secretary chenglok dak aku ke thedo ana tum ke non alang tumhan si state council akan ka ben mare council ben langle si state government ben langlo pole alang dak secretary tuma grade 1 grade 2 ko matla mo ka obviously la ke state sector mo ni pusi tum hok nang ko si jasa metpen nangke non council kachari bom thani tumki pugam tum autonomous council po meaning kopi loge dokhe jongsi la da kachari bom atum jongsi nang tum jongsi autonomous council po meaning kinelang polotan la ana ningkan alang tum nang hoy loke dum kopi por non la bang solo itum langnam kan ki pudam kan tum make alang tum nitum birtalong arjunong lo o la dak la grade 1 and grade 2 atum han salary ki pi pan la bang so bainom ki pi pan mang atang ka se bede do selang itum pu aningkan man revenue tan ka across la dak bang kolong dak grade 1 grade 2 post ke claim bom atum dokhe ningkan silong ko ar truro tan ka kenan ko alang tum taka ki pi pan ke non thang ba be asit tin department OSD bi krai ko bilo kenan so gedo ke board chairman amkina driver ki pi
anu tira ka bukan non tadi pre kupilo da kena so pilo la tum pen hala tum da board chairman asiti ni ba OSD ane parman Alex na ka kamai hala tum han kipi bate la da grade 1 and grade 2 tum salary man piune malang itum administrative charges ani karna da ko ane course na da tangka do forest department ko ane course tangka da revenue do goods and tax banda ko ane course revenue tangka do hydraulic electric project man bulan kapre ka la pusona department tangka do revenue tangka do house tangka kona do claim et kende kona do palu et kende ningkan selom ko ane cross se tangka do la so tangka kona do palu et kelang itum non la so bank paru ni mela ta tumhan tangka piun e penalang tum state government la je horai ko ki puge lasi la so judgment pet ke lage lake kacepal yudu na to bar la bangso si claim that pune monon pit ke lage Karbi long termas council re ko lage kurung lang jati par ke thang na la da ka bedeti lasi la solong man ke la dak la ini tum ko mane song ko mane la puson ke claim poli la dak man ke mini tum ham phang son in met ke lage thang na tun ka che koi na be la pen la bangso dom si claim that no pune so dak man it man me ka che song ke pa do konan ko ti la beni tum kroi kre la pen la bangso Karbi long termas council lage ko mane jung akhia dak kali lagi Karbi long akhia dak Karbi long kida itum rules and sons tum na che song pi ko ane che par duk pen si ilam tum Karbi purki mo la bangso na pinia ni tum kar batu da tini lasi la bangso ko mane apo ki ko mane jung akhi kali la bangso ki ke lage Karbi long ara ki lasi la bangso jak ko Karbi long aja ko kapa bobji polo bage la da thanda tum Ceton udah growing dek labang solo pakai non kupiman income toxic cap mana pelintang kosong si bang mama halas shooting si bang naik non ketutang anak cak kong dalam kosong si bom ciri bom si tum teklong si halang solo pakai tum pinrem lo lah si ladoan non longlip lang cak kong penjual halai pakai tum Karbi long termas council long si arput hordan ciri tunai lah si halang doan non dakong kapaciri kali ketutang anak kong pura cewan punan po bang si tum non kedoman kacari bom tim Karbi long tum nilai tum buat tum lah si nilai menjadi mepet pakai lah hello lah bangso post encouragement lah bangso ke claim ke lah bangso long ke jatse mepet nilai tum hin kene ham phangson ke kroy kre lah pen monon pita lah pakai tum ningket piti jesong tibi arjat piti Election Commission of India lam toya tengpen Deputy Commissioner Krishna Barwa ACS benajok pherang kiame paduponsi kinang sot rata phan kapachinia lam the pachetak pon DC Conference Hall pherang kiame along Deputy Commissioner Krishna Barwa pen kapachini pon ke nangkireji KAC kili kapit ponji along My Vote is My Future Power of One Vote pu alamati pihumsi National Water Awareness Contest paduponji pehelo Kacipati ponji along kaparlopon lake quiz slogan loon lamarjang sokasela poster design hehu henlo Katu kawita minute isian online achatai email ID voter contest@eci.gov.in along bank ponji pusi pachini pon গতিকে আমি কেনেকৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিম বা আমাৰ মানুহক আমি কেনেকৈ এই বিষয়ে জনাম তাৰ বাবে আপোনালোকক আমি মাতি দিছোঁ আমি ইয়াত মানে 5টা কেটেগৰী কম্পিটিশ্যন হ'ব এটা হৈছে কুইজ কণ্টেষ্ট হ'ব শ্লোগান সং ভিডিঅ' মেকিং কণ্টেষ্ট আৰু পোষ্টাৰ ডিজাইন কণ্টেষ্ট এই গোটেইখিনি অনলাইন হ'ব সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব গতিকে ইয়াৰ লেভেলবোৰ কি আছে কেনেকৈ আপোনালোকে এই খবৰটো মানে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোকে আমি জনাবলৈ আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ লগত ADC Tahidur Rahman pen KAC pen lam theka paklang pon photo electoral roll under rule 129 3 teng pen methanga men mohora kimi kachepachok dun thujia phat our side doji lage thang ni phaing kora pli pen therepo ni phaing kora isi surihini ra kora hini anang bong nangji pusi pangdak pon anparta KAC electoral roll along angtan pen kibang inglong asokali non tribal akhe atum ningkan krihini dode tapisi KAC electoral roll along amen che thap dun longji lapen inglong asowe katum hong pen rangsita ni pharu isra ni nar kep an dode tapisi KAC electoral roll along men che thap longji puta Deputy Commissioner Krishna Barwa pen pangdak ponthu election etu বিষয়ে অলরেডি আমার এসপার আমার স্টেট ইলেকশন কমিশন যেটো আছিল তেখেতৰ ইনস্ট্ৰাকশন মতে আমি অলরেডি প্ৰিপাৰেচন আমি আৰম্ভ কৰিছো একৰ্ডিংলি আমাৰ এটা ফাৰ্স্ট কামটো আছিল যে আমি ইলেক্ট্ৰল ৰোল এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু একৰ্ডিংলি আমাৰ গভৰ্নমেন্টে নটিফিকেশন কৰিছে স্টেট ইলেকশন কমিশনে যে আমাৰ ড্ৰাফট ৰোল পাবলিশ হ'ব আমি কৰিম 24 ফেব্ৰুৱাৰী আমি ড্ৰাফট ৰোল পাবলিশ কৰিম 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত আমাৰ আহিব ডেটটো লাষ্ট ডেট ফৰ ৰিসিভিং ক্লেইম এণ্ড অবজেকশন যেতিয়া মানুহখিনি যেতিয়া ড্ৰাফট ৰোল চাব তাত যদি ক্লেইম অবজেকশন থাকে
তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে লাষ্ট ডেট থাকিব আমাৰ ক্লেইম অবজেকশ্যনত আমাৰ থাকিব 11 মাৰ্চত আমাৰ মানে ক্লেইম অবজেকশ্যনৰ লাষ্ট ডেট কাৰোবাৰ যদি ওজৰ আপত্তি থাকে নাম ইনক্লুজন হ'ব পাৰে বা ডিলিশ্যন হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে 11/3 ভিতৰত এইখিনি কৰিব লাগিব নেক্সট আহিব লাষ্ট ডেট ফৰ ডিসপোজেল অফ ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন আমি যিখিনি আমি ফৰ্ম ৰিচিভ কৰিম যিখিনি আমি ক্লেইমৰ কাৰণে আমি লাষ্ট ডেট থাকিব আমাৰ ডিসপোজ কৰা 21 মাৰ্চত আমি এই ফৰ্মখিনি যিখিনি আমি ফৰ্ম পাম কাৰোবাৰ নাম সোমাব লাগে বা কাৰোবাৰ কেনসেল কৰিব লাগে সেইখিনি আমি 21/3/22 আগতে আমি কামখিনি শেষ কৰিম নেক্সট আহিব আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ক্লেইম অবজেকশ্যন খিনি কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আমাৰ আহি যাব যে পাবলিকেশন অফ ফাইনেল ৰুল আৰু এবাৰ এনেকুৱা আছিল যে এসপাৰ এতিয়ালৈকে ইলেকশন ষ্টেট ইলেকশন কমিশনৰ মতে আগতে আছিল আমাৰ ইলেক্ট্ৰল ৰুলটো ফটো নাছিল এইবাৰ আমাৰ যেটো কাউন্সিলৰ ইলেকশন ৰুল হ'ব সেটো আমাৰ লাষ্ট ডেট পাবলিশ কৰিম আমি 25/3 আমি ফাইনেল ৰুলটো আমি পাবলিশ কৰিম আৰু এইবাৰ All party hears leader conference the Meipu JI Katharpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM EMs lapen MLA atoma phan Therupen kapang barapot rata theinu dia cho hangvek nang chipusi Assam State BJP ST Morcha Kongchun Bang Long Sing Tokbi lapen Karbi Anglong District BJP Yuwa Morcha Meipu G10 Biatum Pherang Kya Chataya Longpen ke hangpado labang so press meet kapadunang kok labang ke lahin lo je tuwe ajo si men nilitum ta nanglitum through media pen si theklong lo je Karbi Anglong one of the topmost ke theknai kere nai alang son thot ke thek kere ave ugachi kuwer abangku APSLC a president JI Kathar press meet along je Karbi Anglong constitutional head 6th schedule constitutional head CM EM atum pan thero pugipu asilake ningduk pegan latum ke thero kali latum ke head of the constitution lo 6th schedule purutang the head komalo CM EM MSC atum helomati lasi latum pan lason ki puke nilitum pini Jubo Morcha lo ST Morcha katokabe doan BJP asong doan pen strongly condemn lo lapen lapusan elected abang kutumhan man ke jor aman kapawe bangke la bangke publicly JI katha maaf johang naji apology johang nangi athe latum phangke suri Karbi Anglong arat atum si kangwai rada tum kang bai mane kupilo pini rada tum an banta labangke thek luo kiluna tum pusi ke hok dam ate publicly elected abang kutuman labuson opoman ka kuri ke ni tum hojjo je ami kunu din hojjo nokru ening jangje me alam bina loge athema inut CM Karbi Anglong Autonomous Council along Kibom CM akai tuliram rohang pendanglok ditumla alang ngatim ayam tumanan hero pen se compare prote la bangili tum koson se chakko athema EM keman CM keman lage amethang jungjung le keman no koson kale alang li tum phan ke paman lage public tum sikang bai through election alang tum phan paman prote ante Udamla prote public tumda thero so jaman de lonon mange hala ke bai bai tum adi rada tum sinna thero pasan asan ben jaman de lo asmali tum se kichu toy dun lo li tum se ke pai dun lo MSC paman lo MSC PEM CM nang manik lo tasona hosi jong se ako public elected tum han jong se thero lutan te itum cica konima rason alam lo asini itum Yuwa Morcha kunon lapen pu ST Morcha hin bustam ini itum ningdu pik lapen strongly ni itum condemn bang solam mangke lasila lo alangli publicly alangli kining jeng kon hide pulutang te alangli publicly alangli biara chang hai nang kokko mangke ni itum ekdom strong demand lo bangke
Bukajan subdivision Borpothar Thana Kaparlo Khakra Janalong Padap Ihum Jang Thu Keroya Gari Along Pen Police Atom Kiri Artung Dunsi Lin Pharo Sose Bhang Nepden Pasi Kat News Along Birtana Pale Bukajan subdivision Angtang Araki Ahor Mukene Basai Non Ke Arona Tang Asondo Pada Borpothar Thana Kaparlo Khakra Janalong Manipur Pen Kewang MN04C332 Alaka Jang Thu Keroya Gari Aphan Artung Dunsi Lin Pharo Sose Bhang Nepden Bhang Kiwan Bangkit Hop Khozayasor Jaimani Singha Bukajanasor Hakim Bosumotari Lapen Dhemaji Asor Amarjit Singha Tumaphan Police Atum Ingnang Taxi Kardu Pater Tokponlo Nan Malam Soporaphan Birt Amo Ington Ixina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena Mopit Puthot Bir Talong Wangtulo B.Ed College Pen Thang Trainer Gapani Dipua Hitiang Tangalong Jutang Jubat Armutejeng Peman Puna Birta Nangle Kedam Tang Penang Ananikana Sonsi Peningkan Letota Surihinira Inkora Hinia Nikana Parman College Week Peman Ponlo Dipu Go Boys Batwa Klamalong Pen Parsi Dipua Hitiang Kangan Jutang Jubat Armu Jejeng Pedupontu Laswalong Dipu B.Ed College Principal Dr. Lipson Rongpi Than Bangatum Lapen Charlie Bom Ristoi Jangatum Setong Dunsi RD Pidun Rinti Pirthia Dangalong Jutang Jubat Alam Jati Jabor Alam Lapen Dhorom Alam Penapot Pinang Anadet Angbong Kachilang Ei Asongsi Teklong Sitami Ilitum Indian Constitutional Lua Longki Ilitum Dak Do Anta Indian Lo Lasila Daki Jutang Jubat Alam Wangwe Jati Jabor Alam Wangwe Lapen Dhorom Alam Wangwe Lo Ilitum Kening Isivetsi Donang Popu Bang Swalam Kapaklang Jia Phansi Laswarmu Chejeng Paman Ponopusi Dipu B.Ed College Principal Dr. Lipson Ropipen Pachini Puson por nang sepidon penapot pininilitum Dipu B.Ed College penapuson jutang jubat koson opeho armu cejeng ke padonang kok alam ke lapuan lo ilitum det pielong itum celang dam pulodang te kapre adi malong jutang jubat alam penapot dhorom alam penapot lapen loso pinso alam penapot ke plang ke du penapot ladak ke cilang selet ke cilang un epusame pinang adim itum teklong stame ilitum constitutional long mate itum rotary rolon alu aron along ketok bangke ilitum doana tum busame ladaka koson opeho amuni da tum mola pen dak jutang alam bangwe dhorom alam bangwe lapen anjot tagali ladak nang ke dukle nang ke plangle nang ke ni hangle nilang ke ni reble polam bangwe la solam ke paklai phansi ni tum bang so armu jeng pa do ponlo lapen nilitum mathalo ilitum adet pielong kapre ka jutang kapre ka akhe tum ke do pochi si alira chamason ke theklong la so pochi hala bang so alira cham ke pang bobida i bang ke tum ningi sipet pen ke do akinang sotlo la penan chot tagli ningi sipet pen si tum along ri along parapan mon sami tum ban nalgi la pen adum thu bang ke la pen lo lu ke charlia bang kinang sot palam athema nilitum chini ilitum district arlo pustame la pen ilitum ke do along ri along pustame lu ke charlia hin itum pinangan ke papidum ta dolang stame non itum B.Ed College along lu ke charlia tum la pen seke ke na tum la pen than bang atum pen itum akar i bang ke Loke Charlie hello jakong ke thenai lapen Loke Charlie hello pir thei ka chelari phanban bonte loke thek bang kinang sot racharia long pustame lapen anchot dagali pir thei ka chuklem ka chudamalong pustame sai hemalong pustame longri long pat ke paklar long same loke thek bang kinang sot ku hello ni tum artiki pon lapen Loke Charlie abang ke angkur bang ke koda stame athe bang dokjin sika Charlie sek bang ke siksak dak ta hai lapen anchot dali dukrup da hai stame mot he ki chulong ya bang ke ladak inudvet kalilo hemisia tum lapen ikheisia tum phamphang isia tum lapen anchot dali dead long re tum stame inut pen jok alinang longdun palam lasni tum to ana tum phasim tum channel pen pot ka Charlie kan tum bang ke eli tum Karbi khe tum stame Loke Charlie hina bang emek prang dun sinang
kedam tang same prang lo same prang o elang athemai lutum kebang deng asat lang lelang bu same kai same tum aphi alom sikai same kedudun sike ong la pukredet si tum ta semet lokacar le bang di pinang lang lokacar li long si dop lomte itu malong ri itu malong pat itum cerai kom thek pola pen akeme kenus metum inside thek pola pen itum akeme tobar akathe ang tobar metum keng kam chor thek po la sinal kum ona fans me choro pele pono la pen lang tuma channel pen apot lokacar le kenang so la pen ning sike do kenang so polam nili hin pen paklang pono choro 28 বছৰ চলি আছে এই 28 বছৰ আমি প্ৰথমবাৰ কালচাৰ ৰিভিউ দি আছোঁ খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ আজিলৈকে তেনেকৈ হোৱাও নাই আৰু আজি আমাৰ মেইন থিমটোৱে আছিল ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এডুকেশ্যন দুটাও তেনেকৈ একেলগে ইউনাইট হৈ আছে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এডুকেশ্যন দুটা ক্ল'জলি ৰিলেটেড হৈ আছে উইদাউট ইউনিটি আমি জাষ্ট এডুকেশ্যন শিক্ষা পালেই নহ'ব এটা আমাৰ ইউনিটি লাগিব ডাইভাৰ্চিটি লাগিব তেতিয়াহে গোটেইখিনি আমি সমাজত একগোট কৰিব পাৰিম আৰু যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ বিশেষকৈ আমাৰ স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমখন আৰু ক'বলৈ গ'লে আমাৰ কাৰ্বি আংলংখন এটা গোটেই জাতি ইয়াত কাৰ্বি মিজো কুকি বিহাৰী মাৰোৱাৰী গোটেইখিনি একেলগে আমি একলগ হৈ আছোঁ ইয়াত কিন্তু মানে একেলগ হ'লেও মানে আমি এনেকুৱা হৈ আছোঁ যে নিজৰ নিজৰ কাষ্টক লৈ মানে আমি নিজৰ নিজৰ জাতিক লৈ মানে আমি এটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে সোমাই আছোঁ আৰু এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত আমি মানে গোটেই ধৰ্ম হওক জাতি হওক কাষ্ট হওক ছেক্স হওক উইদাউট এনি ছ'চিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা ছ'চিঅ' ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড চবৰে বেলেগ বেলেগ সেইটো হিচাপত আমি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত মানে গোটেইখিনি একেলগে আমি থাকিব পাৰোঁ ইয়াত মানে কোনো জাতি ধৰ্ম কোনো নাই কোনো বিবিধতা নাই ভাল লাগিছে আজি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিছে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ खटखटी SBI at hingnu along ta padap Manipur pen ke bang agaria phan kelang chari dunahut araki ahormu pen bang hinia phan nepsi police atom arju horbom lopusi kat news along birtana pale खटखटी थाना along kido keton kelang abang patum padap खटखटी State Bank of India thingno Manipur pen ke bang ihuma garia phan khangdun pen Ricardo nga faidengsi gram pharu pora troke pra troxi araki ahormu nepdunno Araki ahormuki wa Nogawasor Asadrul Hok lapen Ikramul Hok atuma phan arjipen nepsi police atum lasa puthak arju bom lupusi keton kilang abang phupen pachini এটা কনফিডেন্সিয়েল ইনফরমেশন পাইছিলো এইটো ইনফরমেশন ভিত্তিত আমি অফিসার মই আৰু আমাৰ স্টাফ এসবিএফ স্টাফ লৈ এই খটখটি SBI বেংকৰ মুখতে আমি নহয় নাকা চেকিংত এখন ৰাতিপুৱা 7টা মান বজাত এখন বাছ আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ বাছৰ নাম্বাৰ A02AC 8750 আল্ট্ৰা বাছ তো এই বাছখন আমি সার্চ কৰিলোঁ সার্চ কৰাৰ পিছত দুজন মানুহ আমি তাতে দুজন মানুহৰ পৰা এই কিছুমান নিচাজাতীয় বস্তু এটা মানুহৰ নাম হ'ল ইকৰামুল হক দেউতাৰ নাম হ'ল লেট নুৰ ইছলাম ভিলেজ নাগাবান্ধা PS লাহৰিঘাট মৰিগাঁও আর 2 নম্বরজন হল আপনার আসাদুল হক সানাব লেট রজব আলী ভিলেজ বিচামারি PS ধিং নগাঁও ইহঁতৰ পৰা আমি এটা মানে এয়ার বেগত 3 পেকেট সাসপেক্টেড ড্রাগস আমি রিকভারি কৰিলোঁ কৰি পেলাই তাতে সিজ কৰি মানুহজন আমি ধৰি এপ্ৰিহেণ্ড কৰি পেলাই আমি তাত ৰাখিছোঁ এইটো মানে তেওঁলোকৰ হেৰি মতে এইটো বস্তুটো এই বাছখন হেৰিৰ পৰা আহি আছিলে আমাৰ কি কয় এইটো মৰিগাঁও মৈৰাবাৰীৰ পৰা এখন যাব বোকাজান কিন্তু গাড়ীখন মানে যিহেতু পেছেঞ্জাৰ কিছুমান ড্ৰাইভাৰৰ কথা মতে কিছুমান পেছেঞ্জাৰ আছিলে ডিমাপুৰৰ এই পেছেঞ্জাৰ ড্ৰপ কৰি আকৌ ঘূৰি পেলাই তো বোকাজান গুচি যাব তো এইখিনি ধৰা পৰিলে যতকিটা সামগ্ৰীখিনি বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব বজাৰ মূল্যটো এতিয়া মই এছাৰেন কৰিব পৰা নাই এইটো আমি আলোচনা কৰি পেলাই এছাৰেন কৰিব লাগিব যে বৰ্তমানে এই বস্তুটো এছাৰেন কৰিব পৰা নাই কিমান Karbi frame tama birta bangkela pansi kangton iklong